datang. Putus cinta ya poy. Lumpakan nilawan na. Ini madang. Pero may japa-japa ng pati na motor. Nagbuero cewek. Putus ka nga bela. Santai mo kau. Lalu muna mapoy. Santai mo ko. Jabok ka siya. Apa ka tinis deh? Yang ini. Ngarap pala payak ka. Apa tuan? Bebas kan nih sih. Tidak bening. Boy, diputus ka nga nagkanari bayangku. Wasak ko ano pa nga. Ano sa kata Oras ay. Terus semgawe sakit hati anne ma. Weh, nahan na to. Mamutil bing anak na rin nga ninyo. Nay, bata. Ay, siya akin din. Di na kanjo no malabas yung karipata. Baby. Okay, let's go. Naiko. Kurang tayo magayat mo kamu mana? Yo. Salo nih ayak kering. Salo kama. Apa? Apa? Sinampi. Aku jemput ke anakku. Anakku rabat ke Jakarta. Bisa ji, dapat mana? Paham jatuh. Sama kapan nih? Mangi ko boyay. Dari itu dari apa yang nakana tahu dari Jakarta. Dari Maikon Joy. Dia sa arena. Dan ada nampak si Dampe. Talagang dia juga tahu. Ini maka tahu. Turong ini pampalam mo ka. Ye patay. Hindi niya patay. Naiko. Paano bisa? Ada bang patah. Selamanya ini tetap aku. Lo siapa? Lo yang disuruh sama tita gue. Itu lo siapa sih? Oh iya iya. Dede, kamain mina tetana. Balisik ko na ke. Boyaran deh. Kanami nanya kami hari ni ciri gero. Weh mana? Astaga, batu kamain kiteta. Weh, Nabasa-basa po, balisik ko cini ki. Tama to na. astaga, sumpah batu di tanah ya, sih kan mange. Ngapa nani anak-anak tiba-tiba buka nau. Para sama. Ano nunne. Kaya na mo pa yung babangal lo. Ini basa-basaya. Weh, bukan na lolo ko kusari doy. Nuapa ji doy, kau pun kusari ko kau ka. Kasi kau pamodeano ji nawa-nawa. Astaga, bapak natin. Ako dong. Ere pun akan mantuntang mo kali cari-carengku. Ere sana mo dinginku. Tayo, Mindrin. Ere. Para pagmantay ko sambil nyo baling ko na kamo pabalik-balisin na. Kusari mo na doy, alwalo. Suruh malijugo. Pamodeano na dyan liman nawa-nawa. Kamana dekat terutun jadi gambar-gambar si Kede. Oh, apa di kana? Ero kinyambe. Kala minjan na. Ngapa yang mana? Kaya baru sampai itu? Islam lagi. Islam. Kan disumpahin bercanda jamak na. Oh, temu pare ki konti teh aja. Larong. Ngapain ini anak mo tere? Nah, di mana anak ka? Iya, pengen anak pa pare, nanti nak pemain bapak. Ikaw man to, gara-gara ikaw nitero dun pa sekolah dari Jakarta pun nandun yung sekolah ko lagi ni kontrol. Ano pala kamu manyo? Ano teta? Kaya ano sumpeng yan, kusuro mo yung buhay. Ayan, ini ay ba't yun din ni? Dia mo ko jabi-jabi po na ni Erono. Oh, teta. Apa sih yang Erono? Gusto ni Erono ni berapa kamu kon Ero jakelo. Apa sih?
Ide temo ko kasing kagori-gori di sarano. Ngera rong. Ayo, kalau memang ko iyo puna gori ko pabucu mantong ko sulo ibu sampai ko ba. Yang Ku mencintaimu sa dalam hatiku. Oh, deh, sudah mau. Kemarin mau gitu. Meskipun tiada- Apa tuh? Deh. Tuh. Ini mau usara mau godoi Sudah mau. Ide. Biji. Takamene tata. Muna mutir mau tamat jing. Jaman-jaman-jamanmu. Iyo, tahu mau gunjing. Lumayan. Lama tuh sampai pagi angku. Sana mau dingin ku garing. Ngapa na dingin pen pa kipas-kipas sih. Tagal naman sampai pagi angku. Ayah, bunda, aku pulang. Anak-anakku jadi Elsa ya. Astaga, anakku gak gana keringin. Mana Teta? Teta. Oi, ada mi Elsa. Astaga. Utang bagage anakku. Apa? Ikaw sampai mati kamu ngapus solo kamu niya. Aneh tahu udah punya suruh apa sih? Apa? Lagi tahu Teta apa? Ano temen eh. Ini apa? Ipai kau ini sampai ku suruh apa? Apa? Doi. Apa nyok? Gitu menirerona. Apa? Ada. Takal kamu tuh motormu. Iya. Lecana mo ko. Apa nanya? Bunda, apa kabar? Bunda nih. Bunda, saya Teta. Bunda. Tapi si Bulang anak nunjurin di Iya Jakarta. toh, minjo dandal kamu si bulan joy. Torong ko pingin Namu orang bempon joy. si Bulang. Pambulang. Ketian kan jangan naik. Nene. Mau anjing. Ambe, duduk mak dulu. Ambe, duduk mak kana. Sudah. Bayi na tuh, punya ini anak kulit ini pak tuantar. Tama ka. Nak kemurong bicara. Ngapa kakaman ni tau punya Memang nak puna putih. bayi na tu dari beta. De. Weh na, kan panjuan na. Penjurin di Jakarta. Keadaan na kamu mah. Di sana bunda tuh. Katelala mo ko ba sa injuring di Jakarta? Kata biasa bikin bahasa Indonesia di sana bunda. Depannya aman. Iya. Nah tinggi di sana rumahnya bunda. Di masa ta. Ang apa ko sih? Pare nyo bala nyo nakanayan eh. Nyo tinggi kaman ko. Iya, kaman. Kay bala, anyo kapunga mantong ko kau. Anyo ni kanan. Gedung. Tinggi. Anyo ni kanan yung apa niya. Kantor-kantor din nakana tawa. Anyo biasa kini di televisi ya. Eh, naku dong kate na bala at televisi. Astaga. tinggi-tinggi Mana di tina sana. televisi niya sing HP. Eh, dia lang hape niya pe kudo. Ide, tina nusukuru nu kareng. Iyan tu pun na. Misari tawa duit. Kasi pamodian balik. Nga pamitit. Misari pambalik ka dukang. Pamodian Memang ni sih. begitu bunda. Pabalik sini kan. Supaya cantik juga tuh. Dede, alis senai. Iya Puji-puji. Tahu muka jalan-jalan ini di desa Pakato. Dede na. Ano ni Beri po ko ni Batu di Jakarta nga pa sin may japa-japa. Istirahat tayo mo ko sa tapang. Pasti kan niya mising. Pairon no. Oh, Talang para Yelsa na nakiliningin ni Desaya eh. puna ka man yung paeng. Ikaw ngantar ki japa-japa ro din ni. Ite ko napa sinampin niya diyan gula-gula na pa ikaw rin balikan dudu. Kaman Ireng japa-japa jagai pun ini tola macam-macam turun. Iya, oke. Lampu mau kemana? Japa mau. Madul pada. Iya, hati-hati wananya. Wow, cantiknya sekarang desa Pakato dia. Ada 5. Dalam ko na putus kintan. Naik ke beda je beda. Balik na. Iya. Kata mo ka na umanan. Iya. Lambat. Gampang itu. Lambat. Kiri. Cewek! Apa tong kau? Bela-bela mo kau. Oi. Mana mo ko benan? Cewek kenalan ko. Apa pasti wajangan nak oi, nusa oi. Oi. Wajo ka. Kenalan ko dulu. Apa nu pare na nu lagi sing anakku. Oi ten aja oi. Aku nyakit kenalan ko. Lawan ni. Kinawan ko, minawan ko. Apa ko? Dia kini kana. Apa jadi anak bapak? Apa
jari mintun na sa bajik ko. Padare!